Kubor ka Batisi TV. Lawan Rasha P dak Modrina Auto Enterprises, Maulai Nongkwar TSS Road Shillong, ringkat ka 3 Olives Restaurant, M Crown Hotel, Kendaila Shillong, bat ka Orange Nissan Loom Sopo Shillong. Wan bantit ya ka Kali Datsun Ready Go Batamai, ka Baskem Bat Biddor. Kedorbar telang jong ke yeng dorbar ke Khasi Hills Autonomous District Council haga arpo nyo terik urisa arjar arpo kala kerpat ya ke sorkar India bakan ai jing menjurno kam keloy naga bentaban penterikam ya ke inline permit haga jela Meghalaya hadin baka yeng dorbar thau an jong ke jela Meghalaya kala ai ya ke jing menjurban penterikam ya ke ai haga khat khandai terik unok pra arjar khat khandai naga bentaban te lakam ya ke jing rung kerthem jong ki bar jela bat ki menderi syakani ke jela Meghalaya ya ke ni ke resolution Balawanra da Chief Executive Member jong ke Khasi Hills Autonomous District Council uba Tito Starwell Khan hapok ke yeng dorbar thau an jong ke District Council la ajing kershan ru da baro ki MDC ban penterikam ya ke inline permit hapok ke kendon jong ke Bengal Eastern Frontier Regulation 1873. Mr. Chairman, sir, I beg to move, whereas the Meghalaya Legislative Assembly on 19/12/2019 unanimously passed a resolution urged upon the Government of India to implement the inner line under the Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 in the state of Meghalaya, and further to move the Government of India for making necessary amendments to the aforesaid regulation for inclusion of state of Meghalaya in the preamble of the Meghalaya Eastern Frontier Regulation 1873. And whereas the Meghalaya Eastern Frontier Regulation 1873, being one of the regulations included in the United Khasi Jaintia Hill District Application of Law, Regulation 1952, and the Khasi Hill Autonomous District Council earlier passed a resolution urged the Honorable Governor of Meghalaya to apply the provision of the Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 as adopted. And whereas the Khasi Hill Autonomous District Council are of the opinion that implementation of the Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 will ensure safety and security to the citizens of the state. It will protect the demographic structure of the tribal population in the state. It will ensure that the Citizens Amendment Act 2019 is fully exempted in the state of Meghalaya. And importantly, it will also regulate the influx of immigrants into the state of Meghalaya. Therefore, in view of the above, this House urged the Government of India to approve the implementation of the Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 in the state of Meghalaya as resolved by the Meghalaya Legislative Assembly on 19/12/2019. The resolution is now before the House. CM, please initiate discussion. Mr. Chairman, sir, sesisian nga wanra saya kenika resolution ke State Assembly haka Assembly kala pas haka khat khandai turik khat arajar khat khandai baru ki MLA kila pas ya ke resolution ban kentu ya ke sarkar India ban penteri kamno ya ke inner line permit lani ke inner line under the Bengal Frontier Regulation 1873 haka state Meghalaya Hydro away.
But kum juru kani kayin, Mr. Chairman. Kelapas ya ke resolution ban kentu lengbau governor ban pentrikam ya ke provision jo kanika Bengal Eastern Frontier Regulation apa ke state Meghalaya baru ki mengikum ki nong mi khmat ipat ba wala da ka sarkar Meghalaya ka we hadin ka we la persyang ban snai ki an ban yada ya ka jingwan trong ki kerthap trong ki breu ki banaba ki bawan ban buhai snong akan negeri ke cumi. Wala daga kanika council kadon ya ki an ki bangite lakam ya ka jingwan khai pateng kontrei wan ta trong ki breu ki barabat henry ngi sung thu ba kum ga jai ben breu ngim pat sngo shong shangai ngim pat sngo ki kana ngidang don kam shu shu ye ki an ki ba kham khlan ban pentrekam ha ni ka state ba ka ri ke jungi ban yada ke jinglong terpang habang ipai menta ngi i shisha ba ka don ka jingma wakum ka jai benriu ka barit pai ngila sedang ban syak telep ban syak penibon what ban challenge what ya ki an ki ba ka council ka don ngayon hangi Mr. Chairman na ka mansiyem ka ba snukya ngai iya ka jing langa ka jing pisa ka ki khon samla ki jung bagi perkhat na ka benta ka lawai trong ka jai pen na ta ka daw ngawan la ka ni resolution bakum ki nong mi khman ki bala jet do pai ba ni don ya ka ju ka jing ket khle ka ba ki nong mi khman ki don ha po assembly bat mangiru mungkin nong mi khmat hang ni apa di council ngidon ni kaju ke tinggi kete nata kadau ngi iba mentala jandap sistem ka jing pas jo ka sarkar Meghalaya ya kani ka resolution bat ngakan mau ba hak delegation ka ba lalet to chief minister ba ka tukang ngut ki menteri sa Delhi hadin kan ka khat khandai tarik jong panai ba khat a home minister jong ka ri uom yau chief minister ba ka kanhon ka jongi Bakhilet enjoy Christmas wa daladep ke Christmas awan kawe ke Christmas kalalet menta kala Januan sa kawe ke Christmas Henry kampat si so tinata ka daw ni sngow ba kum kayu
borok kawe bangin gentu ya ke sarkar India bahkan penterekam no kumba ki nong nikmat assembly kilarai baik ba kilarai bat mangiru kumju idone gaju kajing angnut kentu ba man penterekam no ya kanika Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 Pakistan Bakulaya Lushbu. Mr. Deputy Chairman sir, ingaru aku apa di sebentar ka resolution bora di CM dia bapai di ka Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 dia belawang biru ba whereas the Council Autonomous Council are of the opinion that the implementation of the Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 will ensure safety and security resistance of the state. The nomor ba ngelakan mau apa dia ini ka internal impairment apa kajilam jumi baca selai lah karena dong siam ila pensau lo ni ka regulation ke khas ke United Khasi Jaya Hills strict application of law regulation 1952 haba ila ora ni ke bien bagi daya keren lo ni lepas ka resolution di siam ada apa kita kuat juga marwa Lekret bo pertikam ni ka ILP. Tiga ni ka sin ka ba art ni over kan lawan ka bentang. Tinggal ruang ni ka ai cukup beli ya isi yang berisi pakoi wara ni ka resolution. Baga ruang yang hani ba kerjaan ni ka resolution ti bong mene ba kandim da lajan sistem lajan norm misalnya Christmas. Yang ba dia mengikuti yang ni balak dulu banyo ban petikam no kat ko ketika aku dan dia ketika resolution juga 1952 di Mr. Sementara yang ni prawe ban ong port te silo ta jitu ya CM ban kemudian maka dia di petikam ini ka IP kan slam show belum kepapandu ngata jan sistem kan kita mendiam wifi disebut Chairman sir ngai kublai yo CM modern drom melawan ra ya kenika resolution bat kenika digamat ke ba ni suthu kalong bodot kam adu kata-kata na bata jongi bat khatam ka cek beri borok kowe ni suthu ba ka jing halo kani ka banta ka ba menta lajan palat lajan dap system kemaya so naka report ke jingkran jung siam ba ke assembly ke jungi jung ka jela ke jungi kala de pas banpan naka sarkar India nak banta ban pentri kenika innerline permit apa ke jala ke jungi rei hadu kini gisngi nyimpat yo ya kata long badon kam jisha kum ka council libor kuwe pan island ya kata kasur bat ya kata kabor ikhtiar ban kesanlen ya ka jala ke jungi ya ka sarkar jala na kabenta pampasno susu ya kita kibor badan ang kipo dali bakin consider la nagin yarap panpentlo ya kani kabenta ya kran bene hagbede batka kenika entry exit point ni sutho kum kibri kibaya kran
showroom seneng pajba cung jala kyong takno kala menyerap kani ke entry exit point state government kelarai bendu tangapo mlin kawi ke jaka kaba ke jaka penrung menbi apo ke jala ke jungi kidon deki spak kali ke takno kan menyerap sisa da kementa betela kam ya kani ka influx ali ya kani ke jungrung ke klep jog bri banabar Deputy Chairman Sir, nagaliang bijungar kung member, jong kaying nga ay bijung Christian bupura yung CM, wara yung kanika resolution, but ngisuto ba kanika ILP, yo kanyarap sibun na kapanta kajingrong kaklep kibriwan na bar kajala kajungi. But ngisuto siya, balong baju ni kaan na ni kabo ka bangin yo sa yo ban check ya kibriu kibawan klam ka jingbet klam ka jingtip jong kejala ka jung kan kata ngai kumbalong ha ka ni kejala ka jungi habangi ya sodong sukun jong ni kejala ka jungi i ka jing yo la ju kibriu ban ru hapo kejala ka jungi kam tam la da pipet tang ka border international border hangni po Bangladesh batngi ka India po Meghalaya kantam yu gibriu nang thi na po ka district ka jungi ngala ban ong hangni po ka Southwest Hills district kadon ko ka border hang po balat hang po Rankor ayu nginta la kami kini gibriu ban ya ka jingru ka khlab juki naba ladon ki sana share kini ki kharbang la khantam kidang yo barung thek spok ka jaka ka jungi apo kari ka jungi apo ka jala ka jungi halor ju kiya kikyu khantam han ki por liu lele ki wan bak up ye ki tiar ki mar ki ba tuit lamba jo kawa barang ting i lara philai i don la don biasa kone don ki bo ka don pe ki hang tu la ki hang tu kinno sum deki kenta kimi isu tapi kam sang la poisa tu semua deh pat kani ke mangasu bano ba kani ka ILP kirap sia ban cek kun kini kibre i jing bon ki mender apo tu sam jungi khamtam itu ki than nojri no holam balap area ba ngai idala dia ko ka district jungi kalau kala jelai sisa balagang idon ya kenika ILP nangit skam ba yakin itu beri niyo bancet hak perkom kabadai karena kata Deputy Chairman sa na kesan ya kini ka resolution ba ngek ba na kalian bijung kayeng inu yang muncul lagi kini ba ninda tepat ru ya ka isi ba usia modon buram to unda sim tham kia susu na kabanta banikren berkasokar kumno ban push lane ban ya kam syakmat nan taban lek ban kren ya kasokar India bau presiden juga India yo ban ailo kamuhor ban tolong anya kini bless you Tonton Chu Mr. Chairman sir ngaru ada justru kemen cibun ba i CM dan buram ilawan la ikan resolution ba dari kemat kebagusan ba hadian ba ni ba ke citizenship amendment bill kekala act bat ngakan mau ki por ki ba ke jela jungi bro pajba bro ki namenta ban persya ya kali ka act bat daily ba kani resolution ba kani ILP kala ban te ban kum makan mau kan do ki jung snam ka ri jungi ka state jungi ki por ba yaki bat habai i bat ba ke resolution la pas assembly ru ndai sistem ka simpol pat ngasungu masuk men ru ba SCM i don ka jingkit kli ka isi ka don ka jingkit kli ban budien bat ban pendai kam ru ka dei sang kan ikalat hi minta bat mangi kum na ka council ketika benta jungi bangin push ya ka state pat ka state
kan push sa center. Te ngar kersan nya kini kajing wana resolution to ke isi tong isi am badan buram patangget hi himdan nakan nukal yang bangin persya. Deputy Chairman sir, liang jonga nga ai kublai ni member baro itulah simbenta but kermen ba kani kajing wan ra ek resolution kanum day tang bansu wan ra ek resolution re persyang nak liang ke isi bat put bien ba kani ka kam ka di ban ulong kenapa kan no ka nama ka de kajing angut so pai Dah, kena Paul makan benar. Baka yang ke apriang ya ka official resolution bawanra dari CEM Isri D.W. Kai. Nimpois ke bentar ka obituary resolution on the death of Mr. H.S. Shila, former member Khasi Hills Autonomous District Council.